seluruh saudara yang sebagai nanti di sana nanti. Linknya kirimin dong. Sabar, restart dulu. Sebagai kami yang sini amanah dan sebagainya, ya. Kemudian kita mudah-mudahan nanti para kiai dapat menyampaikan apa yang detail dan kita mendapat manfaat dari pertemuan di masjid ini dan dapat memperingati junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal-hal bekal yang kita akan dapat dari para kiai, para ustaz yang menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan dan walafiat dan senantiasa diberikan penambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita semua. Kami bisa menyampaikan salam hormat dan bermaaf kepada kepada khususnya Pak Kiai dan DKM Masjid Al-Ma'mur ini yang beliau sebenarnya beliau hadir atau karena khusus beliau begitu banyak kegiatan pada malam hari ini yang berkaitan juga dengan umur. Kami dapat bersatu maulid di banyak sekali kegiatan-kegiatan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kesempatan ini marilah kita jaga silaturahmi kita sama Muslim di Jakarta ini. Kita jaga semuanya, jaga keamanannya, jaga ketertibannya, ya. Kita sebagai umat yang terbaik yang dikenal Rasulullah, yang tentunya disebutkan rahmatan dan karunia. Demikian kita saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kabada Garsa. Berikutnya sama-sama kita saksikan pemberian bantuan amanah dari Bapak Wali Kota Jakarta Selatan kepada DKM Masjid Agung Al-Ma'mur Bapak Dr. Saji Muliri AM. Silakan sama-sama kita saksikan pemberian bantuan amanah dari Bapak Wali Kota Jakarta Selatan kepada DKM Masjid Agung Al-Ma'mur. Alhamdulillah sudah diterima oleh DKM Masjid Agung Al-Ma'mur dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang sudah memberikan bantuan untuk Masjid Agung Al-Ma'mur. Semoga menjadi tambah barokah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ikuti acara yang kedua, yaitu pembacaan doa awal, doa ahli kubur yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh guru kami kepada Pak Ustaz Haji Abdul Majid. Kami persilakan. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم البقرة جميعا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم البقرة على من السبيل ثم سورة المطلب من الجاهل ثم سورة المطلب من الجاهل ثم سورة لأحمد من الجاهل ثم سورة المطلب من الجاهل ثم سورة المطلب من الجاهل ثم سورة يوسف من الجاهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Tetap bukan kebaca. Di sini dia mah kebaca ini Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tetap kebaca. Kebaca titik nih kebaca mah kebaca. Ini nggak baca sampai di sini. Asli. Ini tuh USB harus di sini. Ada ini di sini USB. Jadi kasar itu kan dicas. bil uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa namut wa biha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih bi barakatil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita ikuti pembacaan doa arwah hadi ahli kubur. Mudah-mudahan semua arwah ahli kubur kita yang hadir pada malam hari ini, khususnya para alim ulama Ciganjur, mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang datangnya waktu Isya, kita berikan kepada tim hadrah untuk membacakan sholawat. Kurang lebih 10 menit waktu Isya akan masuk. Padanya dipersilakan. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأواني الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد هدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير متبع وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 شفاء والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني ووحيد وهي قديم مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تلتزم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام السماء وجائز بفضله وعدله در كل ممكن كفعله
أرسل أنبياء ذوي الفضالة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بهذه من أراضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة وجبة وفضال الملائكة والمستحيل دين بكل واجب ففضل 50 بحكم الواجب تفصيل 25 لزيم كل مكلف فحق وثني هم آدم إدريس نون دمى صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب مهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه عليهم الصلاة والسلام وآله ماذا مات الأيام والملك الذي بلاد وهو لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل عشمين وجبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكر وركب وكذا عتيد ملك ورد ومبتدا أربعة من كتب تفسيرها طرت مسامير هدى تنزيلها زبور داودا وإنجيل على استوى فرقان على خير الملا وصف الخليل والكريم فيها كلامها كامل عليم وكل ما أتى به رسول فأكون تسليم والقبول إيمان نبيا من آخر وجاب وكل ما كان به من العجاب خاتمة في ذكر باق واجب بمعنى مكلف واجب نبينا محمد فأرسل للعالمين رحمة وبدلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المنافع ينتسب وأمه أمينة صلية طاعتها لمات سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة آتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تظلم قاسم وعبد الله وهو طيب وطير بذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكبدية وغير إبراهيم من خديجة وستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع كرم فاطمة سراء بنو علي وابنه مسيطين فلوب جالب زينب وبعدها رقاية وأم كلثوم زكت ردية عن 9 وقت وفاة المصطفى خير نفات النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته
آية ذات احتداء وقبل إجراء النبي الإسراء من مكة الليل للقدس يطرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي رب كلمه من غير كيف ولسان واغترت عليه خمسا بعد خمسنا فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة من الاقتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج بصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة نادم تلك أمد المردود ما ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بحق جمل دارها لي حي كل جمل سميتها عقيدة العوام بالواجب في ديني بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Isya sudah masuk, kita persilakan untuk azan dan kita sholat Isya berjamaah dulu, nanti dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya. Cek. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا فاعتدلوا صلاة جامعة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك
أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله
الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابك واجبات علي ولمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وإنا جنة دار السلام بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم فأنا يا كريم اللهم بأقل الفاتحة بجاء الفاتحة ببركات الفاتحة يا أرحم الراحمين الأمن وارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا ومرضاهم حوائجنا وحوائجهم بصائرنا وبصائرهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Cek. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, bil khusus yang pertama orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Haji Masturi Haji. Kemudian Ketua DKM Masjid Agung Al-Ma'mur, Bapak Dr. Haji Muniri HM. Guru kita Bapak Kiai Marhusin Arsi MPD, Bapak Kiai Haji Marfudin MPD. Orang tua kita Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Sapri, Bapak Haji Muhammad Sadiq Lubis. Kemudian para alim ulama yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menghadiri acara pada malam hari ini, peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Al-Ma'mur. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir pada malam hari ini mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin Allah rabbul alamin. Kembali kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan salawat dan riwayat Nabi kepada tim Hantrah dan Ustadz Samsul Hidayah. Kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadati imamul wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in annallaha yataghashshaw bi rahmatil maghfirah wa yaskinum wal jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa afiyah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sallim wa barik alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad
صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي عصاب الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي الله محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي لا محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزور الله صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزور الله صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع العبطي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال والحبيب الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال والسلام على رسول الشفيع الأبطي والحبيب العربي نمدك المصطفى كالمصطفى ذو المروة والوفاء ومحمد ما خاف
الرسول الشفيع الأبطال حبيب العربي وعليه بسلم ما شاب ذنوب الإيمان أو مدى بدر السماء ببهيم الغياب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال وحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه مغتني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالقدم والأولية المنتكى في الغرر الكريمة والجباه واستمحل الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموانا وأستجهي هداية لسكون السبل الواضحة الجلية وحوضا من الغوايد في خطط الخطط والخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي البرودا حسانا عبقريا ناذما من النسل الشريف في عقدة تحل المسامع بحناه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بشهر ربيع قال بدل العلا فيا هبك بدرا بذاك الهما يتلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنارت به الأكوان شرقا ومغربا والسما قالوا له مرحبا أهلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وألبس ثوب نور عزا ورفعة فما مثله بغلة الحسن يستحلى لا إله
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. ولما رأوا البدر أرى لحسنه وزاد منه بهجة تستجلب الأكلام. لا إله illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. وأضفئ نور الشمس من نور وجهه ولله ما أجرى. لا إله إلا الله، لا
Allahumma sallim wa barik alaih. Telah sama-sama kita ikuti pembacaan Maulid dan riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allah ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada para alim ulama Ciganjur, di antaranya Bapak Ustaz Haji Muhammad Nurdin Hashim, guru kita, ceramah kita Bapak Ustaz Alif Ihsan Fadilah LC, dan seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Agung Al-Ma'mur ini. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Lutfi Syauqi MPD. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyyil azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan atas nama Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Agung Al-Ma'mur yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Syarifuddin MPD. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh. Yang kami hormati
Bapak Kiai Haji M. Nurdin Hashim, Bapak Kiai Haji Marfudin MPD, Bapak Kiai Marhusin Arsi MPD, Ustadz Haji Nasruddin LC, beliau tadi sudah hadir karena ada keperluan, insya Allah nanti kembali ke tempat. Yang kami hormati Ustadz Alif Insan Fadilah, yang insya Allah akan memberikan hikmah maulid pada malam hari ini. Ustadz Haji Muhammad Yakub SAG, Bapak Saprudin yang mewakili dari LPMA. Ustadz Muhammad Faiz, Ustadz Dr. Handes Haji Nasrullah, Haji Abdul Rasid, Ustadz Dr. Yusuf Akbar, dan para asatidz mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, tidak kami menyebutkan semuanya yang hadir karena memang banyak yang hadir, alhamdulillah. Yang kami hormati tokoh masyarakat, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Makmur, orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Haji Masturi Haji Amsar, yang membawahi bidang pendidikan, Bapak Saiful Anwar MPD, bidang peribadatan, Ustadz Dr. Hasim Muniri, bidang pemakaman dan pertamanan, Bapak Ustadz Hamdani Rahman BA, tokoh masyarakat Ustadz Haji Umar Muhammad, Ketua RW 01, Bapak Dr. Andes Muhammad Hasim, Ketua RW 04, guru kami, orang tua kami, Ustadz Haji Muhammad Safri, beliau juga selaku Ketua FKMB yang mewadahi siar Islam antara LPMA yang mewakili setiap kuliah subuh dan FKMB setiap 2 minggu sekali di malam Senin. Malam Senin, Pak? Malam Selasa, maaf. Juga yang kami hormati para pimpinan majelis taklim, pimpinan musola, pimpinan masjid yang ada di lingkungan Kelurahan Cipedak dan Kelurahan Ciganjur. Yang paling utama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang tak pernah pilih kasih terhadap hambanya. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita hadir malam hari ini dengan keikhlasan, dengan keridoan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti dari junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, rasa haru sebagai panitia, hadirnya para jamaah, baik para bapak-bapak, ibu-ibu yang sama besar hadirnya, tidak lepas semangat mengingat para tokoh-tokoh kiai kita, tokoh masyarakat kita yang mendirikan Masjid Al-Makmur ini. Dan alhamdulillah estafet kiai yang waktu itu kita kenal dengan 3 serangkai, Kiai Haji M. Asmat Mi'in, Kiai Haji Muhammad Hashim, Kiai Haji M. Masyhur, alhamdulillah bertambah banyak para asatiz, para ustadz, begitu juga ustazah. Ini berkat perjuangan mewarisi para kiai yang ada di lingkungan kita. Luar biasa, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kiriman doa dari almarhum, almarhumat berkat kita duduk di sini. Ucapan terima kasih kepada Pak Samsul Bari, Ustaz Samsul Bari, membawa rombongan hadroh, mengingatkan kita, Wan Haji Kamud, Wan Haji Mahbub, Haji Sabah, Haji Arbasarif, dan Rebana setiap maulid ini ada. Alhamdulillah menyemarakan peringatan maulid. Atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih kepada
pengurus RT yang setiap tahunnya selalu mensupport kegiatan Maulid di Masjid Al-Ma'mur ini, yaitu RT 06 RW 04, saya tidak menyebutkan secara urut, RT 0704 1301 0304 01 RW 01, RT 0504 RT 14 RW 1, RT 1204 RW 4, RT 4 RW 4, RT 1106 dan RT 4 RW 1. Inilah radius RT setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid ini dilibatkan, dan alhamdulillah mensupport dengan luar biasa. Jadi sekali lagi semoga semuanya Allah yang akan membalasnya, dan kita menjalin uhuwah syiar Islam di lingkungan masjid kita, warga kita yang saya sudah sebutkan tadi. Tolong Pak RT sampaikan kepada warganya ucapan terima kasih dari Masjid Al-Ma'mur, dari Masjid Agung Al-Ma'mur ini. Dan perjamaah sekalian, panitia 2 minggu berencana. Saya cuma bilang mudah-mudahan para tokoh, para kiai kita mendoakan. Karena biar bagaimanapun memang lagi sibuk-sibuknya kegiatan merenovasi. Pak RT sibuk-sibuknya 17-an. Nah memang banyak sekali. Tapi alhamdulillah ada dananya, ada teng-tengannya. RT mensupport dengan baik. Terima kasih. Ini pertanda kecintaan kita kepada Masjid Agung Al-Ma'mur. Dan sekali lagi juga kepada para asatiz hadir, sebagian besar hadir. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini merupakan catatan buat pengurus khususnya bahwa inilah kesetiaan para asatidz untuk hadir duduk bersama-sama di sini. Ucapan terima kasih yang kedua juga kepada para jamaah. Tentunya hadir dengan keikhlasan, semata-mata kita mendengarkan nanti hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh guru kita. Yang paling akhir permohonan maaf. Yang pertama, seandainya tegur sapa kami selaku panitia kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, konsumsi seandainya tidak memadai, saya mohon maaf. Yang ketiga, biasa ada sebagai tentengan, saya mohon maaf untuk menjangkau semuanya. Karena prinsipnya, apakah kita ini memperingati Maulid, sepakat orang-orang tua kita, tokoh kita, Masjid Agung Al-Ma'mur tetap melaksanakan Maulid. Dan alhamdulillah secara konsisten meskipun dalam perjalanan merenovasi pembangunan, Maulid tetap jalan. Agar checklist kegiatan keagamaan di Masjid Al-Ma'mur ini, Maulid tahun ini tetap ada. Dengan prinsip khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan di tengah-tengah. Terlalu meriah tidak, terlalu dibawa ecek-ecek juga tidak. Alhamdulillah dengan kehadiran Bapak dan Ibu ini luar biasa. Tempat juga kami mohon maaf seandainya kurang memadai. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Yang paling akhir kepada panitia peringatan Maulid, terima kasih kerjasamanya dan mohon doanya. Panitia sedang menjalankan tugas renovasi masjid. Di antaranya pembuatan gapura yang insya Allah nanti selesai gapura, renovasi lantai 2 agar kenyamanan jamaah bisa teratasi di Masjid Agung ini. Itu saja yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Syarifuddin MPD yang telah memberikan sambutan mewakili panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Agung Al-Ma'mur. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sambutan yang kedua, sambutan atas nama Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'mur sekaligus atas nama panitia dan DKI Masjid Jami Al-Ma'mur, Masjid Agung Al-Ma'mur, kepada yang terhormat orang tua kami Bapak Ustadz Haji Masturi Haji Amsar, kami persilakan.
Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, maaf saya membelakani para ustadz yang tadi saya sebutkan. Mobil khusus tadi telah dibacakan oleh ketua panitia. Mohon izin, saya nggak bacain lagi. Kalau bacain, waktu. Namun tidak mengurangi hormat saya kepada para kiai-kiai ada lain. Ya kalau nggak sebutin siapa dia. Paling tidak, terakhir jumlahnya lebih dari 10, 5 ada yang siapa lah. Kalau gue kata tiga, jadi apa salah lagi. Antara yang pertama, yang telah diresmikan menjadi sebagai kiai, dulu ustadz jadi kiai, ialah alhamdulillah adalah Kiai Hamzah Wahab. Kemudian Kiai Haji Markudin, ada dia? Ada alhamdulillah. Kemudian Kiai Haji anak Wana Arba, Pak Hussein Hashim, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini target Kiai jangan 3 aja, berkembang. Begitu. Ini harapan saya. Lanjutnya, mohon izin, saya hari ini menurut kemampuan saya udah nggak layak kali saya kita katakan Bapak. Lama menurut hemat saya ini udah tua banget. Apa artinya tua? Kalau tiba tua doang agak ada apa-apanya. Gitu. Dalam peribahasa zaman dulu, tong kosong kemudian nyaring, ledung. Bukan kayak main kosida, bukan ini kok berim kosong, agak ada airnya, kemudian nyaring banget. Gitu. Itu perumpamaan orang di dunia ini kagak punya ilmu, ngomong banyak, kagak artinya. Itu saya takut begitu. Doain hari ini saya mewakili sebagai pelayan dari lembaga Yayasan Islam Al-Ma'ruf Ciganjur yang telah dilombakan oleh para orang tua terdahulu. Nah sekarang ini saya dipercayakan untuk memimpin. Alhamdulillah yang saya pimpin gagak beda sama saya, udah muda-muda orangnya semua. Tadi tersampaikan oleh ketua dia bidang pendidikan ialah Al-Ustaz Haji Saiful Anwar. Di masjid ini khususnya Al-Ustaz Haji Mudiri. Dan di makaman ialah Saudara Haji Hamdani. Kita doain dia belum haji, ini udah mulai daftar haji. Dia tahun besok dia menjadi haji. Setuju?
Ya, mumpung muda pergi haji, mumpung punya duit. Kalau udah tua kayak kita itu udah repot nanti cerita. Selanjutnya tugas itu berat, lebih-lebih kalau dikelola, kalau ditangani oleh saya yang udah tua gini, tanpa bantuan sebuah pihak, apa artinya? Tapi itu harus kita laksanakan, kita dukung. Contoh begini, ini jangan sampai dengan adanya perubahan-perubahan akhirnya membawa dampak yang kurang sehat nantinya. Dulu Ciganjur satu kelurahan dari ujung ke ujung. Dengan peraturan pemerintah dibagi dua. Sebelah selatan Kelurahan Cibedak, sebelah utara Kelurahan Ciganjur. Supaya Ciganjur jangan hilang, ini kelurahan Kampung Ciganjur, Kelurahan Cibedak, begitu. Nah, dengan perkembangan pemerintah, peraturan pemerintah, ini kita sekarang udah dicoba nih. Agar kita tidak hilang kesannya Ciganjur dulu dengan Ciganjur sekarang. Perkembangan berikutnya ada lagi. Itu zaman begitu. Masjid. Masjid Agung Al-Makmur. Sekarang dapat gelarnya lagi pemerintah. Nah, agungnya boleh, usianya boleh. Namun tanpa didukung oleh jamaahnya yang kuat, pengurusnya yang bertanggung jawab, saya khawatir nanti. Nah, untuk itu, silakanlah Anda mendapat kehormatan yang dulu musola. Contoh dulu musola Al-Ba'wana, sekarang udah berdiri sendiri Masjid Al-Ba'wana dan selanjutnya. Silakan pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan untuk pemimpin umat sebagainya. Tapi dengan catatan dalam peribahasa seperti kacang jangan lupa kulit. Al-Makmur pertama kali jangan ditengok sebelah mata. Al-Makmur adalah masjid kita. Walaupun kita Jumatan udah tidak di sini lagi, sholat waktu berjalan-jalan, alhamdulillah pada ini namanya kita kembali. Sama orang pergi ke mana-mana, ingat pulang kampung. Jadi itu hikmahnya itu. Jadi boleh kita bisa, tapi bisa itu nanti kembali dengan mesra nantinya. Ini ya harapan saya sebagai orang tua. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini, kalau bisa pahami, alhamdulillah. Kalau paham, nanti banyak para kiai yang akan melanjutkan tentang perkembangan Al-Makmur ini. Khususnya di Masjid Al-Makmur yang kita cintai. Yang tidak kalah pentingnya, hari ini saya mendapat syukur bahwa dengan perhatian pemerintah, ya kalau di tingkat kelurahan itu ada buparo, ada ulama, ada kiai, ada penanggung jawab RT RW. Alhamdulillah kita di tingkat kecamatan, tingkat kota pun diindahkan, dihargai, undangan dari panitia dikabulkan oleh atas perintah. Idealnya kita undang gubernur DKI Jakarta. Lain satu hal, gubernur mengutus wali kota. Wali kota juga tugasnya banyak, akhirnya langsung yang ada di sini adalah dari Pak Wali Kota dan Lurah Cibedak. Alhamdulillah, itulah namanya berkat kerjasama antara ulama dan umaro. Walaupun beliau nggak hadir tepat hari peringatan Maulid, tapi dia sudah ada perhatian penuh kepada Masjid Agung Al-Makmur. Dia sudah ada. Itulah sebagai syukur kami tadi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Maulid. Tidak kalah pentingnya hikmahnya ini harus kita kembang luaskan nantinya. Jangan sampai hanya bisa memperingatinya, pengamalannya mencrek-mencrek, jangan. Jadi sekali berdayung 230 harus kita lampaui. Peringatan Maulid memang dari tahun ke tahun boleh sering cerita dulu saya tertarik banget ini ada anak-anak kita bisa ikut. Inilah namanya didik anak begitu. Didik anak dari kecil. Ya. Tanamkanlah Islam itu sejak dini.
Kalau udah tua seperti kita ini susah udah katanya. Dia bisa ikut vakal, apalagi tadi bawa tips qasidah. Inilah kira-kira begini yang harus kita lestarikan masa depan. Barangkali masa saya yang udah muda begini, udah berjalan, tapi masa depan masih jauh. Untuk itu mudah-mudahan hikmah maulid yang telah kita hari ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah lewat. Dan tahun yang akan datang kita mohon mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi banyak dan sebagainya. Sehingga kita mengembang, merawat Masjid Al-Ma'mur makin hari makin bagus. Lebih hari ini atau dalam kata perbaikan. Doakanlah, minimal doain aja ya mudah-mudahan Masjid Al-Ma'mur yang sedang bangunnya tahun 73. Ya, pasti kan besi udah tua, apalagi kayu udah pakai rayap kali. Itulah ada negara sebagainya. Sebagai ungkapan terakhir, khususnya jamaah RW 1, RW 4, RW 3, bahwa kita ini punya proyek yang terakhir pemakaman. Pemakaman alhamdulillah pada detik ini kita sudah punya surat resmi. Bertahun-tahun kita tidak punya tanah dan punya suratnya. Alhamdulillah tahun 2020 ini Yayasan Pendidikan Al-Ma'mur mempunyai tanah sebidang 10.000 meter diwakafkan untuk wakaf Al-Ma'mur telah resmi diakui pemerintah. Tapi yang menanam sini nggak sembarangan, ada aturannya. Gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, khususnya RW-RW tadi. Seandainya ada kebutuhan yang sangat penting, ada percayaan, ada kesepakatan, bisa diatur. Sekira itu saja. Saya mohon kepada para kiai yang tua ini kalau nggak dilurusin nanti salah-salah terus. Kalau ada benernya, mudah-mudahan itu datang dari Allah. Kalau salah, maafin bahwa Haji Basturi udah gak muda lagi. Hilaf salah banyak, maka supaya jangan terlalu banyak pada umumnya Bapak, Ibu, adik sekalian, mobil khusus para ustadz, para kiai, para khotib, lebih-lebih nanti akan kita percayakan untuk memberikan ceramah di tengah ini. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada orang tua kami, Bapak Ustadz Haji Masuri Haji Amsar, yang telah memberikan sambutan atas nama Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'mur. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kami jeda sejenak. Kami persilakan kepada panitia untuk memberikan konsumsi kepada seluruh jamaah yang hadir. Kita iringi dengan pembacaan salawat Nabi. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حفتي جيرة العلم يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فالذكري أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض
فذكري شق بحب الأنجم الزور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمية وإلى الجود والكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada acara inti pada malam hari ini. Ceramah agama hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Agung Al-Ma'mur yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat Bapak Ustadz Alif Insan Fadilah LC. Kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun ayyuhal asatidzah wal ustadzah, para bapak, para ibu, para jamaah wabil khusus yang kami muliakan dan kami hormati, orang tua kami Wan Haji Masturi bin Haji Amsar, kita doakan orang tua kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan di keluarganya, Allah berikan kekuatan istiqamah di dalam menjalankan dakwahnya. Yang kami hormati para asatis wabil khusus Wan Haji Marfu, Wan Haji Nurdin, Wan Umar dan juga Wan Haji Sapri, Wan Haji Hamzah Wahab, para asatis, para kiai, wabil khusus Ustadz Abdul Majid, orang tua kami Ustadz Haji Muniri, Kiai Haji Marhusin, Kiai Haji Nasrullah, Kiai Haji Yusuf, Ustadz Haji Muhammad Faiz, ketua daripada panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustadz Haji Sarifuddin, dan juga Wan Haji Sapri,
para bapak, para ibu yang saya mohon maaf saya tidak sebutkan, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'azim dan hormat saya. Hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya acara Maulid Nabi Muhammad tujuannya untuk menghidupkan kembali kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini cinta kamu ya Rasulullah. Tapi kadang-kadang juga saya lebih mementingkan diri saya ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Enggak bisa Umar. Kalau kamu ingin cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu harus lepaskan semuanya. Kamu tidak boleh mendahulukan diri kamu dari Rasulullah. Kamu tidak boleh mengawali diri kamu daripada Rasulullah. Kamu tidak boleh mengedepankan anak kamu daripada Rasulullah." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak boleh, tidak sempurna. La yu'minu di sini la-nya la li sihah. Tidak sah atau tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia mau cinta sama Rasulullah tapi dia mendahulukan daripada anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya dia. Andai kata ada apa-apa di antara Rasulullah dengan orang tuanya dia, maka dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kecintaan kita kepada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini udah zamannya praktek. Udah nggak ada basa-basinya lagi udah. Kalau masalah ilmu, banyak-banyakan ilmu, berapa banyak orang-orang kita yang hafal beberapa kitab, kalah sama yang namanya internet. Bapak kalau buka internet, kitab apa, hafalannya kayak gimana, itu internet lebih banyak. Ilmunya lebih banyak daripada kita. Tapi namanya zaman sekarang, zamannya praktek. Istilahnya kayak kita dulu nih Pak. Ini bapak-bapak ya. Udah punya bini belum? Udah. Waktu dulu mau deketin bininya Pak sebelum nikah. Nih kira-kira nih Pak. Jam 2 malam bininya ngechat minta dibawain nasi goreng. Kira-kira dibawain gak? Dibawain gak? Hujan-hujan dibawain gak Pak? Hujan-hujan. Calon bininya minta bawain nasi goreng jam 2 malam. Hujan-hujan, gerimis, banjir di Ciganjur. Dibawain juga gak? Dibawain. Kesambet keledek dibawain juga. Itu cinta sama Nabi kita juga kayak begitu. Kalau kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kalau engkau cinta sama Rasulullah, datang ke pengajian. Kalau kamu cinta sama Rasulullah, jangan pelit. Ada Pak, orang ngajinya bukan karena kebutuhan. Ngajinya gara-gara hobi. Jadi orang ngaji ke pengajian gara-gara hobi. Dari habis sholat subuh dia datang ke pengajian. Ada pengajian di kantornya, sholat duha, dia ikut pengajian. Habis zohor dia ikut pengajian. Habis asar dia ikut pengajian. Sampai isya dia baru pulang ke rumah. Bininya minta duit, pelit banget. Kata bininya, ya Allah laki gua ikut pengajian di mana-mana, pelit mah pelit aja. Yang namanya orang demen, orang cinta, lakuin. Begitu juga dengan yang perempuan. Jangan tiap minggu ada acara pengajian dibeliin, bang, beliin baju buat pengajian katanya.
Ada pengajian ini, pengajian itu, dibeliin, dikasih duit, pengajian ikut di mana-mana, majelis taklim A, majelis taklim B. Tapi ngelawan sama laki mah, ngelawan aja. Ada nggak yang kayak gitu di sini, Pak? Ya, ini ada bininya nih. Ntar diintip sama bininya nih, siapa yang ngomong nih? Lagi gue ngomong. Ya Allah ya Rahman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi pengen ngidupin sunnah-sunnah Nabi dikit sunnah-sunnah Nabi dikit. Mulai dari buka baju, pakai baju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai baju, Pak, mulainya dari bawah. Bapak pakainya dari atas apa dari bawah? Dari atas, dari bawah. Nabi kita makainya dari bawah. Dibukanya baru dari atas. Ya Allah ya Rahman. Dari hal yang kecil dulu dah kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah basyar seperti kalian. Basyarun, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan basyar? Tidak dikatakan kul innama ana insanun. Padahal yang namanya basyar sama insan itu sama. Ditambahin lagi mislukum, seperti kalian. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun yuha ilayya," itu udah cukup. Tapi kenapa dikatakan "Qul innama ana basyarum mislukum"? Apa bedanya? Kenapa tidak Allah katakan "Qul innama ana insanun mislukum"? Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, ada pada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya wasfun basyariyah. Apa itu wasfun basyariyah? Wasfun basyariyah adalah sifat-sifat yang keluar daripada sifat-sifat manusia pada umumnya. Berbeda sifatnya dengan sifat-sifat insanun. Kalau sifat insan itu, Pak, sifat insan, sifat manusia, dia masih ada keinginan duniawi. Sedangkan kalau sudah ada sifat basyarun, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih Bapak duit 50.000. Bu, saya kasih duit 50.000. Ibu bawa ke mall. Kira-kira gede apa kecil? Kecil apa gede? 50.000. Kecil ya. Ibu saya kasih, bapak saya kasih duit 50.000. Bawa hari Jumat ke Masjid Al-Makmur. Masukin ke kaleng. Itu kira-kira gede apa kecil? Ngapa itu gede? Itu namanya sifat insaniyah. Bukan sifat basyariyah. Kalau sudah sifat basyariyah, dia kagak peduli mau 50.000, mau 100.000, mau 1 juta. Karena tujuannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nggak peduli yang namanya urusan dunia. Itu namanya sifat basyariyah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul innama ana basyarum mislukum." Bukan "Kul innama ana insanun mislukum." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sunnah-sunnah yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui, Rasulullah itu keringatnya wangi. Rasulullah keringatnya wangi. Tapi kenapa setiap hari Jumat Rasulullah masih pengen pakai minyak wangi? Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pakai minyak wangi pada hari Jumat? Kan tahsilul hasil. Bahasa usul fikih gitu, tahsilul hasil. Kenapa? Karena udah wangi dicampur wangi.
Kata Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya, Habib Abdullah Al-Haddad yang biasa hari Jumat itu kita baca, malam Jumat kita baca. Beliau berkata, "Wa madzaka illa liyustanna bih." Hal itu pakai minyak wangi walaupun sudah wangi semata-mata untuk dicontoh kepada umatnya, sebagai sunnah kepada umatnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak usah pakai pikir panjang. Enggak usah pakai pikir panjang. Ada namanya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Pak, dia punya kendaraannya unta. Setiap dia lewat sebuah pohon, dia bakal muterin itu ontaknya dia 3 kali, ditawafin. Untanya ikut tawaf di pohon. Ditanya sama muridnya namanya Nafi. Imam Nafi nanya, "Lima fa'alta dzaka ayyuhal ustad?" Kenapa engkau melakukan itu wahai sahabat, wahai guruku? Kata dia bilang, Ibnu Umar mengatakan, "Aku melakukan ini semata-mata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tuh Pak, sebuah pohon yang mana pohonnya itu Rasulullah selalu memutari daripada pohonnya dengan ontaknya dia. Itu sahabat udah nggak usah panjang, nggak usah mikir-mikir, ngikutin Rasulullah. Dia ikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lakukan. Begitu juga dengan kita. Kita sedikit kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghormati yang lebih tua. Ini jujur Pak, saya berdiri di sini tidak ada rasa bangga. Yang ada saya gemeteran. Bayangin ini di belakang, ya Allah ya Rahman. Apatah kata, ini banyak orang-orang alim. Saya disuruh berbicara di depan orang alim. Sebenarnya bukan disuruh berbicara, lagi disuruh uji nyali. Lagi disuruh uji nyali ini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik bapaknya namanya Malik. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini Pak, hadirin, Ummu Sulaim ini janda. Jandanya orang Arab, cakep-cakep Pak, nggak usah ditanya. Saya 4 tahun di Mesir. Ngelihat, oh Allah, cakep-cakep banget. Jangan ikut dah kalau kayak begitu ya. Ummu Sulaim ini seorang wanita janda, anak 1, wanita salehah. Dia didemenin sama perjaka namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah masih kafir. Abu Tolhah bilang seperti ini, "Wahai Ummu Sulaim, saya suka sama kamu. Saya mau nikahin kamu, boleh kagak?" Kata Ummu Sulaim, "Enggak boleh." Kenapa? Karena kamu masih kafir. Lalu bagaimana saya ingin menikahi kamu? Datang kepada Rasulullah, katakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cukup itu menjadi mahar kamu. Ini kalau zaman sekarang Pak, jujur, ada anak mau nikah sama orang non-Islam, maharnya cuman asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bapak mau ngelepas nggak anaknya Pak? Mau nggak? Ya Allah. Ibu mau Bu ngelepas anaknya Bu? Maharnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau nggak? Mau nggak? Pada mikir ini. Gimana tamunya datang nanti? Ummu Sulaim enggak? Dia mengikuti kepada Nabi Muhammad. Saya lepaskan semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dakwah Islam selalu berjalan. Jangankan gitu Pak, orang-orang dulu, anaknya Ummu Sulaim namanya adalah Anas bin Malik. Umur 10 tahun. Umur 10 tahun dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," Ummu Sulaim nih, janda yang anaknya 1. "Ya Rasulullah, saya punya anak namanya Anas bin Malik.
Dia anak satu-satunya saya. Saya ingin agama Islam berkembang lebih hebat lagi nanti ke depannya. Saya punya anak, saya pengen bantu engkau dakwah, saya nggak punya duit ya Rasulullah. Ini Anas bin Malik, anak saya satu-satunya, anak kesayangan saya. Ambil Rasulullah, jual. Bapak ada yang kayak begitu, Pak. Datang ke Masjid Al-Makmur, Wan Haji Muniri, ini anak saya nih. Buat bantu dakwah Al-Makmur, jual dah anak saya. Ada? Ya Allah ya Rahman. Nggak bakal kita mau, Pak. Orang dulu dakwahnya sampai seperti itu. Kita ingin mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu sampai jual anak sekarang. Cukup kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sebenarnya saya nggak boleh panjang-panjang. Udah dipesan nggak boleh panjang-panjang. Nggak boleh panjang-panjang. Karena inti dari maulid Nabi bukan ceramahnya. Makannya. Sedekahnya. Kita sedekah sama yang lain. Kita bahagia dengan Nabi kita. Kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini terakhir dari saya. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk seperti ini. Rasulullah SAW duduk di antara kita, dari antara para sahabat. Kemudian dia bilang, Sayatil ana rajulun min ahlil jannah. Sayatil ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kita seorang laki-laki dari penduduk surga. Para sahabat bingung. Siapa sahabat yang dikatakan itu calon penduduk surga? Kata para sahabat. Mereka ada yang mengatakan jangan-jangan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab memberikan 50% hartanya untuk dakwah Nabi kita Muhammad. Ada yang mengatakan jangan-jangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang akan datang. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk bantu dakwahnya. Ternyata yang datang itu orang biasa. Yang datang orang biasa. Laki-laki biasa, rumahnya juga rumah yang biasa. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia bilang, paling juga kebetulan Rasulullah ngomong seperti itu. Tapi yang namanya Rasulullah tidak pernah berkata dia dusta dan tidak pernah dia berkata itu tidak tepat sasaran. Besoknya ketika majelis taklim lagi, Rasulullah bilang, Sayatil ana rajulun min ahlil jannah. Ternyata yang masuk laki-laki itu. Dia lagi. Sampai 3 hari berturut-turut. Sayatil ana rajulun min ahlil jannah. Orang itu lagi yang datang. Kata Abdullah bin Amr bin As, kalau kayak begini mah bukan keparengan. Kalau kayak begini mah emang dia calon penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As datang berkata kepada laki-laki itu, wahai sahabat, saya boleh nggak nginep di rumah kamu? Barang 3 hari saya lagi berantem sama orang tua saya. Dia bilang kayak begitu. Lagi ada masalah sama orang tua saya. Katanya, silahkan datang ke rumah saya. Tapi rumah saya kecil. Jadi rumahnya Pak, ukurannya 21 meter. Yang depannya kamar tidur, yang tengahnya ruang tamu, yang belakangnya WC. Jadi kalau rumah kita nih Pak, kalau rumah kita biasanya depannya ruang tamu, tengahnya tempat tidur, belakangnya WC. Kalau dia jangan itu, depannya kamar tidur, tengahnya ruang tamu, belakangnya WC. Kalau kamu mau nginep dah, tapi tidurnya di ruang tamu. Nginep di ruang tamu, kalau di kamarnya saya pilih saya. Pindah di ruang tamu. Nggak apa-apa dah, saya nginep 3 hari aja. Nginepnya 3 hari aja. Kalau hakut diafah cuma 3 hari 3 malam. Kalau sisanya nanti Bapak kalau ada tamu nginep 3 hari 3 malam lebih,
Sisanya nanti bapak bisikin mau ambil mingguan apa bulanan gitu. Mau ambil mingguan apa bulanan, ngekos itu mah ya. Setelah dia nginep satu malam, dia bangun tahajud. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, dia bangun tahajud. Dia mau lihat, ini orang bisa menjadi ahli surga itu kenapa? Kok bisa Rasulullah mengatakan dia termasuk ahli surga? Sahabat bangun tengah malam, dia bangun tahajud, dilihat tuan rumahnya masih tidur. Masa iya ahli surga kagak tahajud? Malam yang kedua dia puasa. Hari pagi keduanya tuh dia puasa. Ternyata tuan rumahnya kagak puasa. Masa iya ahli surga kagak puasa? Yang ketiga, hari yang ketiga dia sholat duha. Sahabat sholat duha, dia kagak sholat duha. Masa iya ahli surga kagak sholat duha? Akhirnya penasaran Abdullah bin Amr bin As. Dia akhirnya nanya, wahai sahabat, saya dengar dari Rasulullah kamu itu termasuk ahli surga. Tapi saya lihat kok malam pertama kamu nggak tahajud, hari kedua kamu nggak puasa, hari ketiga kamu nggak ada sama sekali, tapi kamu termasuk ahli surga. Kenapa? Kata sahabat rojul tersebut, laki-laki tersebut, kata dia, wahai Abdullah bin Amr bin As, doain saya, mudah-mudahan saya bisa juga, kata dia. Emang dia bukan ahli. Yang ketiga, emang saya belum terbiasa sholat duha, makanya doain saya biar saya bisa sholat duha. Lalu kenapa kamu dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ahli surga? Kata dia, saya semenjak hidup saya, dari saya kecil sampai saya tua pada umur sekarang, saya punya amalan satu. Apa amalannya? Saya tidak pernah iri dan dengki kepada orang lain. Saya tidak pernah iri dan dengki kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk masuk termasuk daripada ahli surga ialah kita menghilangkan rasa iri dan dengki yang ada pada diri kita. Oleh karena itu di malam hari ini, di malam Maulid ini, mari kita sama-sama kita koreksi diri kita. Kita lihat kepada diri kita, apakah kita termasuk orang yang dengki atau tidak? Dia ngelihat tetangganya beli motor, dia puyeng-puyeng. Dia ngelihat saudaranya dapat rezeki yang banyak, dia malah benci. Kita lihat di dalam diri kita, apakah ada di dalam diri kita ini muncul rasa iri dan dengki ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, di antaranya adalah kita menghilangkan rasa dengki dan rasa benci kita yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa benci dan dengki yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan untuk kita. Allah mudahkan kepada diri kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan untuk kita, rahmat untuk kita, kemudahan istijabah doa kepada kita. Allahumma ja'alna fi lailatin hadha syahri syarifah minasyu'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para asatiz, para bapak, saya mohon maaf. Andai kata ada salah-salah kata daripada saya mohon maaf. Saya anak baru kemarin, pasti banyak kesalahan daripada kata-kata, saya mohon maaf. Kami yang muda-muda ini masih butuh bimbingan. Kami butuh bimbingan tentu dengan akhlak-akhlak kami yang mungkin agak kurang sopan. Kami mohon bimbingannya. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, mohon berkahnya, mohon arahannya para bapak dan para ibu. Inilah malam maulid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kita dengan adanya maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekali lagi, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah, hikmah peringatan Maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang disampaikan malam hari ini, dan tentunya kita dapat amalkan dan kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang terakhir yaitu doa penutup yang nanti akan dipimpin atau dibacakan oleh orang tua kita, guru kita Bapak Ustadz Haji Marfudin MPD. Saya selaku pembawa acara mohon maaf dari awal hingga akhir bila ada kekurangan dan khilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shigara. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna min qaulin la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallahi wa bihamdi wa ma sallina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid hadiyatan minna wa asilah wa rahmatan mimma wahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah ila harati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa ihwani minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajmain summa ila ruh min ahli jamaatin al hadirin hadirat jami'al masjidil ma'mur summa ila ruh man istamana nabi sababihim ij'alillahu ma sawaba dzalika minna ilaihim yaj'alun nura wa ta'ala baina aydihim Allahumma ij'alhum ijabalahum minan nar Allahumma ij'alhum itqalahum minan nar Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu'anhum wa'alimul jannata maswahum Allahumma ij'al kuburahum rawdah min yadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata wa syafa'ata alaina wa ala lil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahum darajat wa da'if lahum al hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa adkhil jannata al aba wal awliya wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma wa la taj'alna wala minna wala ma'na syaqiyan wala matrudan wa rahmah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kami mohon kepada para alim ulama, para guru dan para tokoh masyarakat untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Sudah disediakan santapan malam di belakang Masjid Al-Ma'mur di ruangan belakang. Kami mohon pada para guru, para alim ulama dan para tokoh masyarakat untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana. Terima kasih atas segala perhatiannya.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال متحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأموال متحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال متحم لعل رحمة ربنا يصيبها دي على سبيل العصيان بالكسب يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال متحم